May shoutout sa inyo lahat guys, sa Pronel. Si Ken Nicole, si Marley, si ano ba? Si Pupupay, si Ken Nicole, shoutout. Malakas ang ulan. Sa Terenel, sabi ni Marley Patriarca. Salamat, salamat. Pronel, salamat ha. Isang premier mga po na eh, kaya kita. Ah, yan na. Saglit lang ha, saglit lang po ha. May ano lang, asikasuhin lang ako sa taas. Ayan, shoutout sa inyo ha. Si Mami the Vlogger, shoutout. Edward Castrillo, shoutout sa iyo.
Sir Mar SPG, shout out Sir Mar SPG.
Okay lang, guard dyan. Okay lang, okay lang. Ano lang to, mga short LS kasi nano ko lang yung malakas na ulan. Maya-maya, ano ko na rin to, sign off ko na rin to. End ko na rin. Sige, ingat, ingat, ingat. Guardian official. Sweet Silver, si ano tata to eh. Si Tres, sa Tres, ikaw yan no. Sibil BG, shoutout Sibil. Ingat, ingat ka. Mga ilang minuto na lang, mag-end na rin ako. Sibil, thank you so much, Sibil BG. Salamat ha, Brunel. Ayan, tumila na ang ulan. Brunel, everyday nang mumuran eh. Brunel, ako itang kay. Ya, ako itang Hello Philippines kang kay, kang Diyosa. Ako yun si Philippines. Si Bill BG, thank you so much ha. Brunel, 16 thumbs up tara mo sa team. 16 thumbs up. Okay. Si Bill BG, thank you. Kidney daw. Kidney daw bibili.
JBB, salamat ha. Tsaka kay Sanchi Ribs. Shout out.
Sansi, salamat ah. Thank you. Baba mo yung bahay mo.